Ugoko ne kwa Kikuyu podcast. Guys, kwena post Donna Moses Kuria amekirete kure mwena wa X. Na post ino negwede tume discuss kwa undani. Ne after Dede Nyoro kwa mukira backlash nene muno thutha wa kuonekana ati maundu important magekika ekore fence-ini. Moses Kuria erita Dede Nyoro atiriri ati I warned you, Legathe will finish you. Okay, ati Dede, I warned you, Legathe will finish you. Kiuria ndori na bemwe. Who has finished Dede Nyoro? Ni Legathe Gachagua kana Dede Nyoro ni eninete ye mwenyewe? Let's be honest. Ni muri moigu hado Legathe Gachagua akiuga tutigana Dede Nyoro ocio ni moru ocio ahuana ni muri moigu Legathe Gachagua akiuga guo ndari. But maundu maria Dede Nyoro akoretwo ageka, akoretwo aroretwo iguru muno ni andu, no ye mwenyewe Dede Nyoro ni eninete. Now kwa maundu maria very important nyaukira araji explain muthenya wira na jana muno about impeachment ya Legathe Gachagua. Donekanire aikarire kore fence-ini thiini wa finance bill ino arari muno thiini wa bunge no wikia kura ndarikwo. So the big question is, Legathe Gachagua ni aninete Dede Nyoro kana Dede Nyoro ni eninete? Another thing, Dede Nyoro ndere araheana musimamo wake kuria ari na hau niho eninete makiria, because thiini wa politics iria turi nacio thaici ni politics tofauti muno na iria cianekika na hau mbere. Eretiguo niki Dede Nyoro ataratangatha musimamo? Okay, yarauga atiriri na twaiguire akiuga negwetwo kiurana thirikari no ndie thiini wayo. No riri niki atatangathite musimamo? In politics kwendaga mundu wina musimamo. Niki Sifuna ena hinya uguo as speak ni tondu wa musimamo? Niki Babu Owino ena hinya uguo as speak ni tondu ena musimamo? Niki Regeji ena hinya uguo as speak ni tondu ena musimamo? Dede Nyoro aga musimamo ruwe ikakore fence-ini ogoka kuga we Moses Kuria ati Dede Nyoro aninwo ni Legathe Gachagua aninwo ni Legathe Gachagua atia? Dede Nyoro ni eninete na Dede Nyoro niwe eyejeire irima riri ari kweruta ho ne hinya onago antam andu matingi mutrust muno tondu kwetu agika kore fence-ini ketwa tuigue ore Moses Kuria awite. Ladies and gentlemen, kamira twaniria uhoro uyu Moses Kuria athite kandiko, my brother Dede Nyoro, I warned you at Legathe will finish you. Taigwai he has you where he wanted. Atia today even saying one time will not save you unless you limit your ambitions to being organizing secretary of DCP Kiharu branch, and your boss will be one general Kifeti by the Korogo security wa Legathe. Either you are finished completely or you are completely finished. What a sad day for modern day Matiba Polesana. At least I warned you. It's not that you warned him. Dede, I warned you, Legathe will finish you. Gutiri hado Legathe Gachagua arokira na downfall ya Legathe Gachagua thaici. Gutiri hado Gachagua arokira na downfall ya Dede Nyoro thaici. Gutiri. Dede Nyoro ni eyejeire irima riri kurugama kore fence-ini. Politics shedaga mundu wina musimamo. As you speak, Dede Nyoro niagiokite akauga kuria ari tene muno. And of course, before Sifuna aumirete higono Sifuna ru aumira, Dede Nyoro ni agiomirete. Now here comes a group, Linda Mwananchi noi ena youthi. We have Sifuna, we have Bakina Babu Owino. No riri kwena group ithatu, kwena opposition, kwena thirikari na kwena Linda Mwananchi. Lewe opposition ni gyoka mbere togerete Legathe Gachagua, Kalonzo Musyoka, Eugene Wamalwa na ashwagi othe makihura na thirikari muno. After opposition kuhura na thirikari ino muno,
Nini holinda mwana nchi yokira. Dede Nyoro gutie grupu ajoinete ona emwe. Aida wikare nyiki. Nyoroga aninete ona Gachagua atia. Sifuna arokire overtake Dede Nyoro. Ne musimamo wake. In fact, Dede Nyoro agiru gukoro ekiria iguru muno ona gukira Sifuna. But nĩũndũ wa kwaga mũrũgamo na tukuona ona kuria maũndũ marĩa abatie gũthiĩ gũikiria kura ndarĩ kuo nikio eninite ye mwenyewe utihingo na hati handu Rigathi wa Gachagua amoninite. Dede Nyoro ni eninite ye mwenyewe agena musimamo na agirugamite na akauga ena guko ena guko Akenya na magira mufuata na njira nene muno no ni kwaga musimamo akakuonekana thĩinĩ wa maũndũ marĩa important thĩinĩ wa mbunge Akenya makaga kana makarus trust nake na niki Dede Nyoro rokirwo tondu Akenya mari na trust nene muno na Dede Nyoro no kwaga musimamo wake trust iyo riu ni guthira irathira na Dede Nyoro ni mundu bright muno. Dede Nyoro ni mundu ona ũngĩtongoria bũrũri wega tondu ni economist no riu we kwaga musimamo gwake nikuo kuratuma ekore hau. Now guys, ona before twarie maũndũ maya mothe ndĩrenda twambe tucoke na thutha. Before impeachment ya Rigathi wa Gachagua, before even Finance Bill 2024, before mirũrũngano ĩyo no mũririkane kũhingo Dede atũgerio muno nĩ thirikari ĩno. Do you remember? Kũhingo Dede atũgerio muno na hau niho Dede ambĩrĩirie kũrithanio na Gachagua. Gachagua deputy president, Dede kũhingo atũgĩrĩtio muno na Gachagua nĩ aragia akauga kwĩna anake tigai gũtũmĩrwo ũru. Kũhingo atũgĩrĩtio muno Dede na nitamendaga riu nitama matugageria this guy igetha outshine Gachagua. Mvango uyu wa kuwekania kirima wambĩrĩirie ona before tuthiĩte gũikia kura nitamamuĩte gĩtĩ gĩkĩ twakiona ũyũ Gachagua tikamwenda tũgeka ũũ no aikono mũririkane Dede kũhingo atũgerio muno okira Gachagua before impeachment, before Finance Bill 24 mirũrũngano na before impeachment hau gabere ni atũgerio muno na hau endagwo outshine Rigathi. If you can remember andũ mũkote mũgĩbuata siasa kuma igwa twathuria thirikari ĩno. So downfall ĩno ya Dede Nyoro we mwenyewe ni ecimbeire irima na kaikira. So we must score arauga hihi ni Rigathi wa Gachagua. In fact Dede Nyoro the worst mistake ageka wikisho inya arauga egukana cio the worst mistake Dede Nyoro egweka na egukana kiama giake riu hau niho ekwenina pio. That's the worst thing Dede Nyoro can do. Agiwa ati niyo kana kiama giake hau ekwenina kaimana. Dio ekwe step iriko tondu andu riu twasiria mari nayo nake uri andu mamutũgageria muno twasti thirite die ekwe gutumira strategy iriko ko revive. But Dede is a bright person. Dede ana future nene muno ya politics no riu kwaga musimamo na kila igwa andu makiwa atiriri ati ona kaba Kimani Ichung'wa ukira Dede to Kimani Ichung'wa he is loyal na two term na mundu gwetwo Ruto ucio twamenya na guku ukira mundu wikore defense ni ndamenyekana kuri ari. But anyway guys, it is what it is. Ketwete tuone wikara kuri uyu podcast moni manyu Michael inyuma rata. Thank you, gomati na mathime guys, it is what it is, kwani iko nini. Thank you, God bless you guys.